Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2022 isaha bivugwa ko yari y'umukuru w'abanazi Adolf Hitler yagurishijwe muri cyamunara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku giciro cya $1,100,000 by'amadolari ya Amerika, ayararenga $1,500,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi saha yo mu bwoko bwa Uber yagurishijwe ku muntu utaratangajwe amazina, igaragaza ikirango cya swastika cy'abanazi ndetse iriho inyuguti ya A n'iya H zitangira izina rya Adolf Hitler. Abategetsi b'Abayahudi bamaganye iyo cyamunara mbere y'uko ibera mu nzu ya cyamunara y'ibyaranze amateka, inzu izwi cyane ku isi yitwa Alexander Historical Auctions, iri muri leta ya Maryland. Gusa iyo nzu ya cyamunara mu gihe cyashize nabwo yagurishije ibirango by'amateka by'abanazi. Iyi nzu yabwiye ibitangazamakuru byo mu Budage ko intego y'iyo cyamunara yari yo kubungabunga amateka. Reka tuvuge kuri iyo saha yaguzwe arenga $1,000,000 y'amanyarwanda, ikaba ari isaha ya Adolf Hitler. Turavuga no ku bindi bikoresho by'abanazi birimo n'ibya Adolf Hitler n'uwahoze ari umukunzi we, nabyo byagurishijwe mu Budage mu mwaka wa 2019. Turanavuga kuri Hitler ubwe, ubuzima bwe n'urupfu rwe. Tubahaye ikaze. Adolf Hitler yategetse Ubudage bw'abanazi hagati y'umwaka wa 1933 n'1945. Yakoze ubwicanyi bwateguwe buhitana abantu bagera kuri miliyoni 11. Miliyoni 6 muri bo bishwe kubera ko bari Abayahudi. Inyandiko ikubiyemo amakuru kuri iyo saha yagurishijwe ivuga ko bishoboka ko Adolf Hitler yayihawe nk'impano ku munsi w'isabukuru ye y'amavuko mu 1933, ari nawo mwaka yabayeho chancelier w'Ubudage. Igenzura ryakozwe n'iyi nzu ikoresha cyamunara rikuyemo ku isaha yatwawe nk'urwibutso ubwo abasirikare 30 b'Abafaransa biraraga mu nyubako ya Berghof iri ku musozi yari yo gukoreramo ibiruhuko ya Adolf Hitler hari mu kwezi kwa gatanu mu 1945. Bitekerezwa ko iyo saha yagurishijwe mu 2022 ngo yagiye ihererekanywa mu bisekuru byinshi kugera uyu munsi. Ibindi byagurishijwe muri iyo cyamunara birimo ikanzu yari ya Eva Braun wari umugore wa Adolf Hitler. Harimo amafoto ariho umukono cyangwa se autographe y'abategetsi b'abanazi hamwe n'igitambaro cy'ibara ry'umuhondo cy'ikirango cya Star of David kiriho ijambo Jude mu Kidage rivuga Umuyahudi. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abayahudi izwi nka Holocaust, abanazi bahatiye Abayahudi kwambara ibirango by'ibara ry'umuhondo ku kuboko cyangwa se mu bundi buryo hagamijwe kubashyira ukwa bonyine no kubatoteza. Bashakaga ko aho Umuyahudi ari hose amenyekana. Mwibaruwa ifunguye yashyizweho umukono n'abategetsi 34 b'Abayahudi bari bavuze ko igurishwa ry'iyo saha riteye ishozi, banasaba ko ibyo bikoresho by'abanazi byakurwa muri cyamunara. Rabbi Menachem Margolin ukuriye ishyirahamwe ry'Abayahudi b'i Burayi yavuze ko igurishwa ry'iyo saha ryahaye ubufasha abafite ingengabitekerezo y'iby'ishyaka ry'abanazi ryari rihagarariye. Yaranditse ati nubwo biboneka ko amasomo y'amateka agikeneye kwigwa kandi rwose ibirango by'abanazi byemewe n'amategeko biri mu nzu ndangamurage cyangwa se ahantu ho kwigira nko muri za kaminuza, atari ko ibikoresho murimo kugurisha biraboneka neza ko bidakenewe. Baganira n'ibitangazamakuru byo mu Budage mbere y'iyo cyamunara, abayobora inzu ikoresha cyamunara ya Alexander Historical Auctions bavuze ko intego y'iyo cyamunara ngo kwari ukubungabunga amateka, kandi ko ibikoresho byinshi bagurisha ngo bibikwa ahantu hihariye cyangwa se bigahabwa inzu ndangamurage kuri Holocaust nk'impano. Vice President w'iyi nzu yitwa Mindy Greenstein yabwiye itangazamakuru Deutsche Welle ati yaba amateka meza cyangwa se mabi agomba kubungabungwa. Niba ushenya amateka nta gihamya ihari yuko yabayeho. Inyandiko zatanzwe n'iyo nzu ikoresha cyamunara zivuga ko idashobora gutanga gihamya yuko Adolf Hitler koko yambaye iyo saha, ariko igenzura ryakozwe n'impuguke yigenga ryanzuye ko bishoboka cyane ko ari isaha ye koko. Nubwo iyi saha yaguzwe arenga $1,500,000 z'amanyarwanda, ntabwo yagejeje kuyo iyi nzu ikoresha cyamunara yagereranyaga kwizagurwa. Yavuga ko azaba ari hagati ya $2,000,000 na $4,000,000 z'amadolari ya Amerika, ayaragera hafi kuri $7,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu 2019 nabwo mu Budage ibikoresho by'abantu ku giti cyabo biganjemo abayobozi b'abanazi birimo ingofero ya Adolf Hitler hamwe n'igitabo yanditse cyitwa Mein Kampf byaragurishijwe kuri miliyoni z'amayero i Munich mu Budage. Iyi cyamunara nayo yateje uburakari bwinshi. Ingofero y'uruziga yambawe na Adolf Hitler yagurishijwe $50,000 by'amayero, ni miliyoni zirenga 70 z'amanyarwanda. Urubuga rwa internet rw'inzicuruza ibintu by'amateka yitwa Haman Historica nirwo rwabitangaje.
Muri iyo cyamunara kandi hagurishijwe ibikoresho n'imyambaro byahoze ari by'umukunzi wa Adolf Hitler, Eva Braun, bigurishwa ibihumbi byinshi by'amayero. Umuguzi umwe mu bitabiriye iyo cyamunara yaguze ku bihumbi 130 by'amayero, aya ngaya yararenga miliyoni 170 z'amanyarwanda, igitabo cya Mein Kampf cyanditswe na Adolf Hitler. Icyo gitabo cyagurishijwe muri iyo cyamunara cyari cya Hermann Göring, umwe mu bayobozi bakuru b'abanazi. Hari n'ibindi bikoresho birimo imyambaro n'ibikoresho by'abantu ku giti cyabo by'abayobozi b'abanazi nka Heinrich Himmler na Rudolf Hess byari biri muri iyo cyamunara. Felix Klein yari komiseri wa leta y'Ubudage wari ushinzwe kurwanya ivangura rikorerwa abayahudi. Yavuze ko ibyaha byakozwe n'abanazi birimo gufatwa nk'ibisanzwe. Ati bagaragaza ko bagurisha ibi bintu nk'ahari ibintu bisanzwe bigamije gusigasira amateka. Yongeye kuburira ko hari ibyago ko ibi bikoresho by'ababanazi byahinduka ibikoresho byo gusengwa cyangwa se gutagatifuzwa n'imitwe y'abahezanguni bo mu bihugu bitandukanye. Mbere y'iyo cyamunara, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abayahudi bo ku mugabane w'Uburayi, Rabbi Menachem Magolin, yibukije ko Ubudage aribwo buyoboye mu Burayi mu kugira ibibazo byinshi by'ubugizi bwa nabi n'urwango rushingiye ku ivangura rikorerwa abayahudi. Iryo shyirahamwe ryasabye inzego z'Ubudage gutegeka inzu zicuruza ibintu by'amateka kugaragaza amazina y'abaguzi babyo kugira ngo abo bantu bashobore kwandikwa ku rutonde rw'abantu leta igomba gukurikirana. Hamenyekanye ko ibikoresho byinshi byahoze ari iby'abayobozi bakuru b'abanazi byafashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ubwo tuvuze ku minsi ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, reka duhite tunavuga ku rupfu rwa Adolf Hitler. Amasaha ya nyuma y'ubuzima bwe yabaye ayahe? Ku wa gatatu ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, imyaka 80 yari yuzuye neza, umutegetsi w'ikirenga w'Ubudage, umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Wehrmacht, chancelier w'Ubudage Adolf Hitler apfuye. Urupfu rwa Adolf Hitler rwabaye iherezo ry'intambara ya kabiri y'isi, intambara uyu mugabo yashoyemo isi yose. Kuva icyo gihe iby'urupfu rwe rwabaye inkuru yagarutsweho cyane. Ibubwiru habura uwemeza neza mu by'ukuri iby'urupfu rwe n'amasaha ya nyuma y'urupfu rwe. Ni imyaka 80 ihisha aya makuru yose. Mu ncamake, Adolf Hitler yavukiye ahitwa Braunau muri Autriche hari ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kane mu 1889. Ise yitwaga Alois Hitler, nyina yitwaga Clara Piozol. Yari umugore wa gatatu wa Alois Hitler. Abatizwa yiswe Adolfus Hitler. Akaba umwana wa kane mu bana batandatu se na nyina bari bafite, nubwo batatu muri bo bitabye Imana bakiri impinja. Ubwo Hitler yari afite imyaka 3 y'amavuko, umuryango we wimukiye ahitwa Passau mu Budage. Hitler afite imyaka 8 yari umuririmbyi muri korari. Yaje gupfusha muri umuna we witwaga Edmund hari mu 1900, maze atangira kuba umwana ugoye, agahora yenderanya n'abarimu, ndetse na se wakundaga kumukubita cyane yaje gupfa ku itariki ya 3 mu kwa mbere mu 1903. Nyuma na nyina apfa ku ya 21 y'ukwa 12 mu 1907. Bisa naho uyu mwana w'umuhungu yahise ahura n'ihungabana rikomeye cyane ryibasiye ubwonko bwe, rikagira ingaruka ku myitwarire ye n'imiterere ye yose. Yaragiye ariheba, ahinduka umuntu w'igisare, utumva, ukora ibintu uko abyumva kandi uko abishaka, ntawe umuvugiramo. Igihe intambara y'isi ya mbere yatangiraga, yinjiye mu gisirikare cya Bavaria, ubwo n'Ubudage. Muri icyo gisirikare yakomerekeyemo kabiri, birangira abonye ipeti rya kaporale. Yababajwe cyane no kuba Ubudage bwaratsinzwe intambara ya mbere y'isi. Ku myaka 16 yaretse ishuri, ariko yumvaga muri we yifuza kuzaba umunyabugeni. Gusa amahirwe ntiyamusekeye kubera ko atabashije gutsinda ibizamini birebana no kwiga ubugeni. Adolf Hitler yavuze ko igihe yari Vienne muri Autriche ngo yashatse ubugira kabiri kujya kwiyandikisha mu ishuri ryigisha gushushanya, Académie des Beaux-Arts ry'i Vienne. Ngo yakoreshejwe ikizamini, nyuma umuyobozi mukuru muri iryo shuri wari umuyahudi ngo aza kumutangariza ko yatsinzwe ikizamini, bityo ko atamwakira. Umujinya uramurya. Hitler wari wanimariyemo uwo mwuga, ibi byamuguye nabi cyane, ntiyabyakira na gato. Atangira kubaho mu buzima bugoye, akarara habonetse hose ku mihanda, aza no kugeza aho acumbikirwa n'ibigo bicumbikira abatagira aho baba, SDF. Guhera ubwo yarwaye inzika ku bayahudi n'ababakomokaho bose, arabanga bikomeye cyane kugera naho yateguye jenoside yo kubarimbura. Umurage yasigiwe na se amaze kumara, yabayeho mu buzima bugoye cyane. Igihe cye kinini yakimaraga yumva imbwirwaruhame za Karl Leger hamwe n'umudage witwaga George von Schonerer, niba uko babisoma. Yasomye cyane inyandiko zuzuyemo gusebanya n'ivanguramoko
z'umwanditsi witwaga Adolf Lanz. Adolf Hitler yizeraga ko yavumbuye mu idini rya Kiyahudi inkomoko y'ibibi byose byabangamiraga igihugu cy'Ubudage ndetse n'ubwoko bw'aba Aryan, abiyita abazungu buzuye batavangiye. Kubera ko Adolf Hitler yifuzaga guhunga igisirikari mu ngabo za Autriche na Hongria, yimukiye Munich mu 1913. Yarwanye mu ntambara ya mbere y'isi kuva mu 1914 kugera mu 1918, maze ahinduka Hitler isi yamenye. Kubera ko yababajwe cyane no gutsindwa k'Ubudage, maze abyegeka ku bategekaga Ubudage icyo gihe nk'amakosa agomba kuzabaryoza ubuzima bwe bwose. Ni intego yihaye. Ari mu bitaro apfutse umubiri hafi ya wose kubera ibikomere by'intambara, yiyubatsemo umujinya mwinshi cyane, yiyemeza ko icyubahiro Ubudage bwahoranye ari we uzabugisubiza. Byatumye agerageza gushaka gufata ubutegetsi abikoreye mu mujyi wa Munich, ariko ntibyamuhira. Atabwa muri yombi, ariko nanone bituma amenyekana cyane mu gihugu kubera ko mu rubanza rwe rwamaze iminsi 24 yerekanye ibitekerezo bye ko akunze cyane igihugu cye. Yakatiwe imyaka 5 y'igifungo, maze muri icyo gihe yandika igitabo cyamenyekanye cyane yise Intambara yanjye, Mein Kampf. Nyuma yaje kubabarirwa, arafungurwa, maze nyuma y'igihe gito atangira imigambi mishya yo gukomeza icengeza amatwara ry'abanazi. Adolf Hitler yabaye umuyobozi w'ishyaka rya Nazi, arahangana kugerageza ku butegetsi bw'Ubudage mu mwaka wa 1933. Mu gihe cya Adolf Hitler, abayahudi bafatwaga nk'abantu b'abahanga ku isi kubera ubumenyi bari bafite mu nzego zitandukanye. Ibi byanashingirwaga ku byo bavumbuye nk'inyandiko, aho usanga baranditse ibitabo bikomeye cyane ku isi nk'igitabo cyamamaye ari cyo Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu. Ibi byose ndetse no kuba baravutsemo Yezu Kristo byatumaga abayahudi bageraga hose bafatwa nk'abanyabwenge cyangwa abantu bakomeye. Abayahudi bakunze kubaho bimuka cyane cyane mu bice byo mu Burayi n'ahandi ku isi nko muri Amerika cyangwa se muri Afrika ya ruguru. Nuko babayeho kuva mu mwaka wa 70 nyuma ya Yezu, ubwo ingabo z'Abaromani zari ziyobowe na General Titus zasenyaga umujyi wa Yerusalemu. Aho abayahudi bageraga wasangaga badahindura ngo bafate umuco waho bagiye, ahubwo bagumanaga umuco w'iwabo. Aho abayahudi bageraga hose kandi umuco wabo n'ibikorwa byabo byarakundwaga. Ibyo hari nko gushinga amashuri yabo mu gihe wasangaga abandi batarigeze babikora. Nubwo bakundwaga na rubanda rwo hasi, byatumaga abayobozi b'ibikomerezwa babanga bakagera naho babatoteza. Ibi biri mu byatumye abanazi bo mu Budage bare mu rwango rukomeye ku bayahudi bo mu Budage, bakavuga ko atari abantu nk'abandi ahubwo ko ari ubwoko bubi bukwiye kuvaho. Mu ntero yabo yagiraga iti ikibazo cy'abayahudi mu Burayi no ku isi yose kigomba gukemuka ku buryo kitazongera kuvugwa na rimwe. Uko niko hagati y'umwaka wa 1939 n'1945 mu gihe cy'intambara y'isi yose, Adolf Hitler umukuru w'Ubudage muri icyo gihe akaba ari nawe washinze ishyaka ry'abanazi, yatoje abanazi ndetse anabaha ingufu zidasanzwe ngo bazica umuyahudi ahava akagera mu Burayi. Abayahudi bari banzwe cyane mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi nko mu Burusiya, Polonye, mu Budage ndetse n'ahandi. Bagiye bashyirwa mu nkambi guhera mu mwaka wa 1938. Uko abanazi bagendaga bigarurira uduce dutandukanye tw'Uburayi mu ntambara ya kabiri y'isi, aho bageraga hose bafataga abayahudi bakabarundanyiriza mu nkambi, ariko umugambi wabo wari utaramenyekana. Aha bakoreshwaga imirimo y'agahato, bakicishwa inzara, bagafungiranwa mu byumba byaterwagamo za gaze cyangwa se bagatwarwa mu makamyo ya gaze kugera bapfuye. Abanazi bakomeje kujya bubaka inkambi zo kwiciramo abayahudi mu duce twa Auschwitz, Treblinka, Belzec, Chelmno ndetse n'ahitwa Sobibor. Abayahudi barenga 2 miliyoni barishwe hakoreshejwe imyuka y'uburozi cyangwa se bakabashyiraho bakabakoreraho igerageza mu bya siyanse. Kubera ko izo nkambi abayahudi babagamo zari zimeze nabi cyane, byatumye benshi bapfa. Amakuru ava mu muryango w'abibumbye agaragaza ko umubare w'abayahudi bishwe muri jenoside utazwi neza, gusa abishwe bararenga 6 miliyoni ku mugabane w'Uburayi. Aba bishwe bari 2/3 by'abayahudi bose bari batuye mu Burayi bwose na 40% by'abayahudi b'isi yose. Muri iyi jenoside haguye abana b'ibitambambuga b'abayahudi bagera kuri 1.5 miliyoni. Mu mwaka wa 1949 i Geneve mu Busuwisi habaye amasezerano aho umuryango mpuzamahanga wemeje ko ibyakorewe abayahudi ari jenoside. Hitler yabaye umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi, arangwa no kuyoboza igitugu, aho yaje gushoza intambara ku bihugu by'Uburayi ndetse akora jenoside yakorewe abayahudi. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, abonye asumbirijwe nabo barwanaga ahitamo kwiyahura. Hitler yapfuye afite imyaka 56. Aloysius Misch wari ushinzwe umutekano wa Adolf Hitler niwe wabashije kubona umurambo we bwa mbere.
yatangaje byinshi yiboneye mu minota ya nyuma y'uyu mutegetsi. Misch wapfuye mu 2013 afite imyaka 96 niwe wari usigaye mu babanye bya hafi na Adolf Hitler wari umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi. Mu gitabo kivuga ku buzima bwe, Misch yanditsemo ko ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane mu 1945 nyuma y'uko wari umuyobozi w'ingabo z'abanazi ku rugamba General Keitel yohereje Hitler ubutumwa bugufi amubwira ko ingabo ze zananiwe gutsimbura iza Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari zazengurutse umurwa mukuru w'Ubudage Berlin, ngo Adolf Hitler yahise agana mu cyumba. Umugore we Eva Braun bari bamaze amasaha 40 basezeranye amukurikira muri icyo cyumba. Hitler yabwiwe wari umunyamabanga we Otto Gursche ko ingabo zose zatatiye indahiro. Hashize akanya, Misch ngo yaje gukingura urugi maze ahita abona umufasha wa Adolf Hitler, Eva Braun, yicaye iruhande rw'umugabo we wari wamaze gushiramo umwuka kare. Misch yavuze ko mu gupfa kwa Hitler ngo amaso yari afunguye aryamye aho ngaho. Mu marenga umugore wa Hitler yabwiye Misch ko agomba kuryumaho ntagire icyo avuga. Misch kandi ngo yumvise umugore wa Adolf Hitler kimwe na Johanna Maria Magdalena wari umugore w'umwe mu bavugaga rikijyana mu ishyaka ry'abanazi bavuga ko bagomba gupfana nawe. Ngo mbere gato Hitler yari yarabwiye umunyamabanga we ko adashaka ko umurambo we uzakorerwaho ubufindo mu ruhame kuko byagendekeye Mussolini wayoboraga Ubutaliyani, ahubwo yashakaga ko bazawutwika. Benito Mussolini wahoze ategeka Ubutaliyani ndetse na bamwe mu bari bamushyigikiye bafashwe mu gihe bahungaga baricwa maze imirambo yabo imanikwa icuramye ku karubanda. Abaturage bahise bakayikoreraho ibikorwa by'agashinyaguro birimo kuyitera amabuye n'ibindi. Inkuru y'ikinyamakuru The Independent ivuga ko nyuma y'urupfu rwa Adolf Hitler, Rochus Misch yashimuswe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete afungwa imyaka 8 nyuma yo kugerageza gucika ashaka kwihisha. Mu by'ukuri uretse inkuru ya Rochus Misch, ubundi iby'umurambo wa Adolf Hitler n'amasaha ya nyuma byasize nkuruki imusozi. Mu nkuru yasohowe n'ikinyamakuru The New York Times hashize imyaka 80 Adolf Hitler apfuye, iyo nkuru yavuze byinshi kuri iyi ngingo. Ni inkuru isa niteye ubwoba yerekeye urupfu rw'uyu mutegetsi w'abanazi mu gihe intambara ya kabiri y'isi yari hafi kurangira. Iyi nkuru yasomwe n'abantu benshi bafite amakenga amaze imyaka myinshi. Dore bimwe mu biri muri iyo nkuru. Bwa mbere bimenyekana iby'urupfu rwa Adolf Hitler rwatangajwe ku mugoroba wo ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu mu 1945, rutangazwa na radio Hamburg ivuga ko Adolf Hitler yapfiriye ku manywa mu biringiro bye mu nyubako y'ibiro bikuru bya Reich y'Ubudage. Ariko bukeye bwaho umunyamakuru wa The New York Times yabigarutseho agaragaza ko benshi batemeraga ko Adolf Hitler yapfuye. Icyo gihe yaranditse ati imfungwa za politike z'Abadage twavuganye muri rusange ntabwo bemereye inkuru. Ati bakeka ko iryo tangazo ari ibinyoma. Adolf Hitler yari umuntu w'amayeri ku buryo bamwe babonaga ko atari gushobora gupfa urupfu rusanzwe. Ibi byatumye inkuru z'urupfu rwa Adolf Hitler n'iby'umurambo we bivugwaho amakuru menshi atandukanye. Nyuma yo kwigisirikare gitukura cy'Abasoviete kigarurira umujyi wa Berlin, hakomeje gusohoka amakuru menshi atandukanye ku byabaye. Ayo makuru yakomeje guhindagurika kandi avuguruzanya. Ku itariki ya 3 y'ukwa gatanu mu 1945 ingabo zitukura za Leta Zunze z'Abasoviete zavuze ko Hans Friedrich wari wungirije Minisitiri Joseph Goebbels wari ushinzwe itangazamakuru rya Leta y'Abanazi yavuze ko Goebbels na Hitler ngo biyahuye mu cyumba cyari mu kuzimu cyangwa se bunker cyari munsi y'ibiro bikuru bya Leta ya Berlin. Kuri uwo munsi w'itariki ya 3 y'ukwa gatanu, radio ya Paris mu Bufaransa yavuze ko yahawe amakuru ko umutegetsi w'ikirenga w'Ubudage yishwe mu ijoro ryo ku itariki ya 21 y'ukwa kane mu 1945 mu makimbirane yagiranye n'abajenero be ku bijyanye n'uko bakomeza intambara. Uko iminsi yagendaga ishira niko hakomezaga kuvugwa ibintu byinshi bitandukanye. Ibiro ntaramakuru byo mu Buyapani Domei icyo gihe byavuze ko Adolf Hitler yishwe n'igitero cy'amasasu y'ingabo z'Abasoviete cyagabwe ku rugo rwe. Inkuru yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya United Press yasubiyemo amagambo yavuzwe n'uwahoze ari umutegetsi ukomeye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Abanazi wemezaga ko hashize igihe kitari gito Adolf Hitler apfuye azize indwara yo kuvura kw'amaraso mu bwonko, hanyuma ngo yimurirwa i Berlin ngo apfane icyubahiro nk'intwari. Yaragize ataha niho usobanukirwa neza ko umurambo wa Adolf Hitler udashobora kuboneka. Imbaraga zashowe mu gushaka umurambo we zagaragaraga nk'izitaragombaga kugira icyo zigeraho. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu ibinyamakuru by'Abasoviete byavuze ko ingabo zabo zananiwe kwinjira mu nyubako nkuru za Leta y'Ubudage ari naho Adolf Hitler yakoreraga ngo kubera ko izo nyubako zari zirimo gushya. Hashize iminsi 2
Abasoviete batangaje ko basanze imirambo myinshi mu nyubako za leta, ariko nta numwe washoboraga kumenyekana ko ari uwa Hitler cyangwa se wa Goebbels. Ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatanu, umujenerali w'Umurusiya yavuze ko mu bisigazwa byasigaye Berlin habonetse umurambo warashwe amasasu menshi. Abakozi bo mu nzu ya Adolf Hitler bemeje ko uwo murambo wari wa Adolf Hitler, nubwo umwe mu bashoferi be yavuze ko uwo murambo wari umwe mu bakozi basaga na Adolf Hitler wifashishwaga mu kumutwikira. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1945 ubutegetsi bw'Abasoviete bwavuze ko ibisigazwa by'umubiri wa Adolf Hitler bitaraboneka ndetse ko bishoboka ko yaba akiri muzima. Ni muri icyo gihe nyine hatangiye gukwirakwira ibihuha bivuga ko uyu muyobozi w'abanazi ngo yabonetse mu bice bitandukanye by'isi byari kure cyane. Hitler yavugaga ko yihishe wenyine mu buvumo hafi y'ikiyaga cya Garda mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Indi nkuru yavugaga ko ari umushumba w'amatungo mu misozi ya Alpes mu Busuwisi. Inkuru ya gatatu yavugaga ko akorera muri casino imwe yo muri Evian mu Bufaransa. Yavuzwe kandi Grenoble, Saint-Gallen mu Busuwisi ndetse no mu nkengero z'inyanja muri Irlande. Uko niko abanditsi b'amateka Ada Petrova na Peter Watson babigaragaje mu gitabo cyabo bise urupfu rwa Hitler. Mu kwezi kwa karindwi mu 1945 ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwafashe ibaruwa yavuga ko Hitler yaba ari mu ihahiro rimwe muri Argentine ryari ku ntera y'ibirometero hafi 700 uvuye ku murwa mukuru Buenos Aires. Iyo baruwa yagejejwe kuri Edgar Hoover wari ukuriye ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza ryo mu gihugu FBI, ariko yaje kwitesha agaciro. None ubundi niki cyabaye kuri Adolf Hitler? Nyuma y'uko Hitler apfuye, ingabo z'Abasoviete zageze aho yabaga kandi zigarura ibiro bikuru by'ubutegetsi bwa Hitler, bituma iyo ngoma y'Ubudage yamenyekanye ku izina rya Reich ya gatatu irangira burundu, irarindimuka. Ku itariki ya 2 y'ukwa gatanu umutwe w'abasirikare b'Abasoviete wari ushinzwe kurwanya bamaneko uzwi nka Smersh wagose ikicaro gikuru cya leta mu Budage hamwe n'inzu yo kubamo yari yubatse munsi y'ubutaka, aho umutegetsi w'abanazi yari amaze kwihisha kuva mu kwezi kwa mbere ubwo ingabo z'Abasoviete zinjiraga mu Budage zinyuze muri Polonye. Igikorwa cyo guhiga umurambo we cyakozwe mu ibanga rikomeye, ku buryo nk'uko byanditswe n'umuhanga mu by'amateka Anton Beevor ndetse n'umugabo w'ingabo z'Abasoviete uyoboye igitero cya Berlin Marshal Georgi Zhukov yaciwe intege zo kwinjira muri ako gace, bavuga ko kadatekanye. Abasirikare b'Abasoviete batangiye gutoragura abakozi bose bashoboraga gufatwa. Nk'uko Beevor abivuga, i Moscow bari barimo gukurikiranira hafi buri kintu. Beevor yanditse mu nkuru yasohowe na The New York Times ati Joseph Stalin yashakaga cyane kubona amakuru ahoraho atangwa n'umuyobozi w'ubutasi wari woherejwe ngo ayobore ibikorwa byo gutoragura abo bakozi. Yahawe umurongo wa telefone wihariye kandi uhamagara mu buryo bw'ibanga kugira ngo abashe kohereza raporo i Moscow kuri buri kintu cyose kibaye muri icyo gikorwa cyo gushakisha umurambo wa Adolf Hitler. Ku itariki ya 5 y'ukwa gatanu abakozi ba Smersh ngo babonye imirambo ya Hitler n'umugore we Eva Braun ngo yari yarahambwe mu mwobo wacukuwe n'igisasu mu busitani bwari iruhande rw'ibiro bikuru bya leta. Iyo mirambo yari yaramenweho essence maze iratwikwa. Umurambo wa Adolf Hitler ngo waragoranye cyane kumenyekana ku buryo byabaye ngombwa kuwujyana mu buruhukiro bakanawukuraho agahanga kugira ngo bashobore kumumenya binyuze ku menyo ye. Ibi byatangiye kwizerwa hashize iminsi mike Abasoviete bafashe Kate Ezerman, umugore wari ushinzwe kwita ku menyo ya Adolf Hitler. Ni nawe watanze amakuru yose ajyanye n'ukuntu yamuvuraga ndetse n'andi makuru bashakaga, bituma bemeza ko koko uwo muntu yari Hitler. Ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga b'amenyo mu 1973 bwemeje ko koko ibisigazwa byari byarabonetse ari iby'ukuri ngo yari Adolf Hitler. Nk'uko bivugwa na Luke Daly Groves, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza, uyu mutegetsi w'Abasoviete Joseph Stalin ngo yari afite intego ya politike yihariye mu gihe yashakishaga umurambo wa Adolf Hitler, kubera ko yari abizi neza ko kuwukozaho ibiganza ngo byari kumuha ubuhangange burenze mu bafatanyije bose mu kurwanya Adolf Hitler. Stalin ngo yajijishije bagenzi be b'Abanyamerika n'Abongereza kuri iyi ngingo kugira ngo abari uzabona umurambo wa Hitler. Uwitwa Daly Groves abigarukaho mu kinyamakuru New Statesman ati yarazi ko Abasoviete babonye ibisigazwa bya Führer ubwo yavugaga Adolf Hitler, ariko yavuga ko Hitler ashobora kuba yarahungiye muri Espagne cyangwa se muri Argentine, ariko ibyo yabivugaga agamije kuyobya abo bari bahanganye muri politike. Ingabo z'Abasoviete i Berlin zafashe umuntu wese washoboraga kumenya amakuru ya Hitler n'iherezo rye. Mu bafashwe harimo wari ushinzwe isuku mu cyumba cye Heinz Linge, harimo umurinzi we wihariye Otto Gunsch ndetse n'umupilote w'indege ye
Hans Bauer. Mu rwego rwo guhisha ukuri kandi, muganga wamuvuraga amenyo witwa Ezerman yafashije kumenya umurambo wa Hitler. Nawe ngo yarafunzwe, afungirwa ahantu hatandukanye harimo gereza n'inkambi zafungiwemo abanazi muri iyo myaka 10. Mu myaka 10 yamaze afunzwe, 6 yayimaze afunzwe wenyine. Ibisigazwa by'umubiri wa Hitler byagumye mu maboko y'ingabo za Smersh zari zarabibonye. Buri gihe ingabo zimukaga zijya handi ngo bajyanaga ibyo bisigazwa. Niyo mpamvu ngo yashyinguwe mu ishyamba riri hafi ya Berlin, nyuma yimurirwa mu mujyi wa Rathenow. Ngo byaje kurangira ashyinguwe mu kigo cy'abasoviete cyari Magdeburg mu 1946 mu Budage bw'Uburasirazuba. Mu 1968 igitabo cyanditswe na Lev Bezmensky, wari umunyamakuru w'umusoviete ndetse n'umukozi w'iperereza wagize uruhare mu gitero cya nyuma i Berlin, cyagaragaje amakuru arambuye ku byo Moscow yabikaga kuri Hitler, harimo n'amakuru y'uburyo umubiri we wari umeze. Mu 2009 Uburusiya bwavuze ko ibisigazwa by'umubiri wa Adolf Hitler byatwitswe mu 1970, ivu ryabyo rijugunywa mu mugezi wa Biederitz, hagamijwe ko atashyingurwa ahantu runaka abanazi bakajya bajya kuhamwibukira. Iki cyemezo ngo cyafashwe bisabwe na Yuri Andropov, wari uyoboye urwego rw'iperereza rwa KGB icyo gihe, nyuma y'uko ubumwe bw'abasoviete bwari bwemeye ko ikigo cyari Magdeburg gihabwa Ubudage bw'Uburasirazuba. Icyakora i Moscow haracyari ibisigazwa bike by'umubiri wa Adolf Hitler. Amenyo ye ngo abitwe ku cyicaro cya FSB, urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya, naho igice cy'uruhanga rwe kibitswe mu nzu ndangamateka y'igihugu. Ku rundi ruhande, raporo yatanzwe mu kwezi kwa 11 mu 1945 n'impuguke mu mateka yitwa Harry Trevor Roper, wakoraga ku ruhande rw'Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi, akaba yaranashinzwe gukora iperereza ku rupfu rwa Adolf Hitler. Yakomeje gushimangira ko Hitler yiyahuye hafi saa 9 n'igice z'amanywa ku itariki ya 30 y'ukwa kane mu 1945, ngo yiyahura ari kumwe na Eva Braun, umugore we. Bari bamaranye igihe kirekire, ariko bakaba bari barakoze ubukwe umunsi umwe mbere y'uko bose bapfa. Uyu Mwongereza Haig yavuze ko akoresheje imbunda ye ntoya, Adolf Hitler ngo yatamiye imbunda ye arirasa, mu gihe bivugwa ko yananywe ikinini cya cyanide. Ibi ariko ntago ariko byagaragajwe mu gitabo cya Bezmensky, nubwo nacyo cyemeza ko ku murambo wa Adolf Hitler haburaga igice kimwe cy'umutwe we. Mu mwaka wa 2016 Jean-Christophe Brizard na Lana Parshina bahawe uburenganzira buke bwo kwinjira mu nzu ndangamurage y'Uburusiya ndetse no mu nyandiko za gisirikare n'igipolisi zirebana n'urupfu rwa Hitler. Nk'uko raporo yabo ibivuga, mu menyo ya Adolf Hitler habonetse ibisigazwa by'ibirahuri byamenetse bishimangira ko yari yanyweye cyanide, bituma bibaza niba koko yarirashe. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Times of Israel mu 2018, Parshina yavuze ko Adolf Hitler yagaragaje ibimenyetso by'indwara ya Parkinson mu minsi ye ya nyuma, bituma yibaza ukuntu yashoboye kurasa akoresheje ukuboko kw'iburyo kandi yari asanzwe arwaye iyo ndwara ituma umuntu atitira. Ku rundi ruhande, Brizard ashimangira ko nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko Hitler yirashe isasu mu kanwa, nubwo yemera ko bishoboka ko yasabye undi muntu yizeraga nk'umujyanama we Heinz Lange kumurasa nyuma yo kwiyahura akoresheje uburozi. Hari andi makuru avuga ko Adolf Hitler yiyahuye anyoye uburozi mbere yo kwirasa aho yari mu rusengero. Nubwo hari amakuru atandukanye, impuguke zinyuranye zemeranya muri rusange ko umurambo wagaragajwe n'ingabo z'abasoviete wari uwa Adolf Hitler. Banemeza ko inkuru yatangajwe na Radio Hamburg ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu mu 1945 ngo itari ukuri ku mpamvu ebyiri. Hitler ntabwo yapfuye kuri uwo munsi, kandi icy'ingenzi kurushaho ntiyapfiriye ku rugamba. Igihe yapfaga ntabwo yari ahabona, yari yarihishe kugira ngo aticwa urw'agashinyaguro nk'uko byagendekeye mugenzi we Benito Mussolini wategekaga Ubutaliyani, wari umaze iminsi 2 yishwe urubozo. Ngo yanihishe kugira ngo adafatwa ngo ashyikirizwe ubutabera kubera ibyaha by'intambara yari yarakoze. Muri make, ibi nibyo The New York Times yanditse ku rupfu rwa Adolf Hitler ndetse n'ibifitanye isano n'umurambo we.